pozdrav ljudi svima, Destroyer ovdje, danas ćemo da igramo Roblox Horror Elevator. U tome igrica se radi, doduše kad se prvi put igrao u igricu bilo je ovi 12 pratova, sada ih ima 19 i to moramo sve da istražimo, znači kakjaš dahe se iskaču, vidite ovo ova, ćemo isto Isus to ova, znači isto ova Bloody Mary, to je Bloody Mary, sad će ona iskočiti to neko prepas, znači to, jo evo mi sestre im zlakinje, pa Jess Matir ti jebe. Ba ljepocana, a jesmo lijepe. Čudimo znači ljudi da još nije skočila iz... Oh, evo je, gledajte. Aj, haljini je lijepi, ubila se za vjenčanja. Ova ubija me pogledom ja rane. Ajmo dalje. Ja kaj sam Baksus napravim account. Na igrici dođe mi ženski lik, evo te. Hošef. Jebo ga, znači hošef ljudi. Jebo ga, hošef za ovo sad. Ohoho. Da li sam sad ovdje došao duhovima? Jo, gledaj. Oho! Daj, valjo me jebeš materici. Hajmo, haskoč. Hajmo! Hopšički, čiging. Gdje da ja? Jarunar stacion, braćo moja mila, et sad. Nije ovo materim ljud, znači fair, ja ušao od meni izašao. Šta se ovdje desila, majkit? Inače ljudi, prvi put kad se igra ovu igricu, znači dio mi je kada dođe horor, znači lik Shreka. I znate znači kako vam ovo pjeva, ova pjeva ovako. Znači Subuđu. Znači tako pjeva na čega Šaran Šaluć, kad bi čuo njemu bi kosa ponovo narasla. Et sad, ko? Znači, et. Ajde više još izva, ja evo ovi. Šta ono, kak se zovu sad ovi lika, ono, napišite mi u komentare kak se zovu. Ja, Sonic. Inače ljudi, danas sam napravio uspješan challenge. To jest feferon challenge, pojeo sam 3 zelena ljuta feferona bez da sam, znači, okusio vode i to je bio moj, hajde što je bio prvi challenge, gdje odmah uspješan bio challenge. I 3 gamera koja sam izazvao da radi taj challenge su Nob Gamer, King Zuka i Spectro YouTube. Men, znači sutra džanaza na Kelebiću 1 dorte, znači svi, jesi još tamo unakaz me čovjek. Inače, moj najbolji prijatelju Selmiru Kasović koji ima YouTube kanal Spectro YouTube, voli ga krožnog brata i njemu je za 2 dana rođendan. Mi taj dan idemo na bazene u Hotel Meline. Ima znači da uživamo ko nikad, znači uživali smo i za moj rođendan, tako da na njegovom će biti, verujte mi, još luđe. Evo ga, lift je pozvonio. O, šta ovo bi? Ja, evo ga, sad će na njemu ovdje iza vrata, sad ne mreš duža vrata, šta je ovo? Eto ga. Dobro, pa faca njegova nije skočila. Znači to niko ne želi vidjeti kakav je to ždaha. Ali malo šta ima ovo, mene živo intervju kao neka sobica s eksperimentima, šta je ovo, znači Nightmare Figures, šta dalje piše ovo. What the fuck man, only pets. What the fuck man, what the fuck, šta je ovo s muskulom? Jednače napišite komentara koliko sam puta rekao what the fuck. Ovo pa kako sam pijana, šta je ovo? Samo žena pada, gledaj ovo sad. Hajmo haskoć. Ja petava, 2 pedera, ja ne vjerujem jesmo ljudi zapali druže. Beri odavde, sad joj. Ja ovi dvojici Sonika ne mogu raditi ni organski, ni duhovni, ni psički po njih, eto. Sad nešto lafo kao mirni ovako izgledaju, vidite iz animiranih crtića. Vidite ovaj se daha stvori i sad će u njih pojist i uće nas. Znači znate šta vam ovdje svaka ždaha radi? Dođe u vas, gleda i kaže sad ću da te jebem. Znači to je. Vidite vi koliki je sad ovaj. Znači čovjek pogledom ubija. Svaka njemu čast, eto. Ali ja dok ne čujem svog Shreka kako zavija, ja ne idem niđe odavde. Makar 2 sata snimimo epizodu. Inače ljudi, pošto ovo Destroyer me nekako predugo, vi možete mene slobodno u komentaru i se uvijek zvat Lepi, pošto moj to je nadmak od
šestog osnovne, tako da idemo. Joj, jel ovo? Gdje smo mi ovo? Ja pek kod ovo, pa daj 2-3 puta mistu, oš dahu daje. Joj, eno ga. Ljubav, znači, ove dahe nisu ništa raspram toga, krite mene Salmira Kostaje moj trušije, znači, mi su od njih gori 20.000 puta, evo ga, gledajte. Joj, Sonic, šta ima? Ajmo dalje, ljubav, šta da se radi? Inače, da nešto kažem od sebi, zovem se Damir, prezivam se Osmanović, dolazim iz Bosne i Hercegovine, živim u Tuzli, znači na Slatini. I trenutno sada igram ovu igricu koja, znači meni je ova igrica mrana, još šta je sad ovo? Sad što ti Slenderman? Jel ovo Slendi? Dođi Slendi, nemoj da se stidiš. Joj, kakav ovo beba pjeva, šta je ovo? Eno ga! Jo, znači ja ne znam kako ću liftom kući na 13 isprat, meni će ne kažeš daha, s 5. isprat onaj komšija Milan ispast, jeboš dahe. Inače ljudi, već 5. i 6. put gine mi nijednom nije faca iskočila sa me. Inače danas sam sa svojim drugom igrao Pro Evolution Soccer 16 i igramo normalno sve na kocku i raspoloženja random 5 minuta polovrijeme. On je me danas dao jedno 10 golova, znači uzme jednog igrača. Ošta s jedno 30 metara, pogodi i prečku. Ko mene golman mutavi ne mere da ustane i onda on naleti njegov igrač dadne je gol. Znači, ako nisam polupo, tam čitao soccer team. Evo nas, znači, ljudi. Tražimo sada... šta je ovo? Parkour majstor. Gdje smo mi došli? Što je ono? Aj, drifta. Jebote, gdje nam stać? Ja. Ja, ljudi. Oj, opet me... Šta je ovaj, ko slon ima ono... Ja, ljudi, ovo je znači mrak igrica. Inače, ljudi, znači ja ne volim kada mi neko postavlja glupa pitanja. Znači, danas smo jedan momak pitao koji voli igrati FIFA Food Draft. Pitao me kada bi za kapitena ekipe izvukuo Totti, Messi, Totti, Ronaldo, koga bi ti dobio? Ja sam mu rekao, fuck me direct if I know. Znači, evo taka glupa pitanja postavljat. To ne voli. Joj, ovo garaž, šta ovo bi? Jeboti i onaj batir i svi batir. Imamo sad. Kog se imao basi? Evo ga opet! Joj, zubim kolubenca, ljudi, znači. Skor mi je bio 13.000. Ti sme zove, ja sam spucao. Jeboti, svi... Ljudi, znači, vidite koliko ovaj Spektru tu nekulturan frajer, znači. Vidi se da sam malo otac, nisam ga lijepo raspitao. Evo opet ovdje dahe. Ovo Bigfoot book, to je ono. Znači, ostali smo samo Destroy YouTube, Heli Meli, Heli Mo, Lop Loji 666, Mamut Smeli 444, X Alive Blux 18 i Zuber. Top ekipa, znači ekipa za izbječ. Ljudi, ako se Shrek ne pojavi za 9 minuta i 10 sekundi, prekidamo s njima, pošto imam obaveza, znači jednih. Ja vam danas spavat. Jo, znači, evo neko govori sad se onaj, znači ljudi, evo ga vidite. Smiješno što, jel? Mater. Vidite kako se on smije, znači. Gledaj. Pa smiješno, ti ja koljiš ljude, smiješ se. Ja kad zakulo čovjeka ne mogu zaspat čitav noć, savjest mi me grizla. Već! Mrše me ti, šta se keferiš? Misliš da zanimljiv? Ne mre biti zanimljiviji od mene. Joj, evo ga. Strike to run, Slenderman, Slenderman. To him is part of the fun. Ljudi, znači, Slenderman obožavam, ovu pjesmicu mogu bi je slušat porta dan, jest da se drugi boje. Ja mislim,
U stvarenu noć smo moj drug Selmirova, ja mali hrvatski Neno, hodali pored groblja tu na tušnju i mi smo njega zavrkavali, sad će Scott Slenderman, sad će ova ordaha, sad će ona ordaha. A na kraju kada sam doveo Nenu do zgrade, znači morali smo prvo Selmir, napravi imao Selmir bio prepo, to je znači Spektro ju tu. I evo, znači ono, čovjek Franki, a kak bi ime ovom? Nije Franki onaj. Ali ovo znači ne mogu da sjeti kako ovo liku ime. Kako mu bi ime? Bezimeni ime. Jebanati. U 16. Jo, šta je ovo? A ljudi. Ejte, znači, sam ili ne. Joj, sad će mi doći NLO od Ekordaha. Idemo. Hopšički, čiki, haskoč. I on na glavu. Na pijesak, tačno. Ponovo ovaj. Da ime, ja ljudi još nisam uspio da skontam o čemu se ovdje radi, šta, kaka, ono, ordaha. I možemo mi da prođemo pored nje, ne možemo, stigne nas odmah. Pa znači, ljudi, mi sad ponovo, evo ubio nas i nije problem sami, znači sa žvaku, ne sa sjeko žvaku. A sad ću vidjeti njega sa žvakako. Jeba me čovjek. Ljudi, znači ja nikad ne mogu da skontam šta ovo ima zube ko lubenica, dva oči ko jajta se bijeli, znači, a crni se, znači, evo vidite. Ovo Uglješov prvi rođak, znači orangutan, čita, španza, King Kong, ovo ono. Znači, slušajte ovo, ja imam tatu koji se voli puno šalti. I jedan dan je on pitao moju sestru Zanu, znaš ti kak se zove brat od King Konga? Ona je rekla, ne znam moj tata, rekao Hong Kong. To znači nama vi smo umrli do smijaka, on to bio ispričao mojoj sestri. I svima znači ljudi još 4 minute i ako sam dobar po matematici, jo koliko sad, 26 sekundi, znači, ja sašao opet Slenderman, jebet će Slendermana, evo čuće me čovjek, nije smije doći do zgrade, jebote, hošef znači. A još doći više, što držiš svjesnosti, ko si? A znači Slenderman, što ti to fra, vidite ljudi, kako me lice ko Jason. Znači u petak 13, on sad čane se ovdje zavuč. U stvari ljudi, ja sam samo zafrkao, Slenderman uopšte nema lice. O kakvi ljudi, ba Jason je za njega kralj ljepote, znači ova nema ni znači ljudi, ja ne znam nije mi jasno, nema ni oči, ni uši, ni usta, ne znam kako nas čuje u igricama, ne vidi, ne znam. Tu on se fraj sretno teleportira, pak tu bi ubije, šta, to je njegova taktika življenja, znači. A Jason kad dođe, znači, Kerner ga muda i on je gotov. Ajde, ja čovjek gledam kroz prozor iz naše lijepe sobe, vidi gor put prema Dragodolu. Znači, nismo danas vidjeli mog pjevača, idemo da još jedno pošavamo njegovo remek djelo. Sombojo, tako znači on ljudi pjeva. On je moj idol. Ko će sprijavi na Zvezde Grande da osvoji? Samo kopirajte njegov glas i... Pobjeda. Prvo mjesto, znači stan u Beogradu. Evo ovog, nije opet, čujem mene Franki. Kako zove ovaj? A vidi ga si Super Mario. Dobro je Selvi rekao, jevoc. Hajmo ga skoč još jedno, znači ljudi. A vidite, znači kakav je ovdje lijep lift, znači ovakav lift ne postoji na svijetu. Znači ima muzika, TV, listovi za čitanje i to s malo krvi, malo više krvi, gledaj koliko tu krvi ima, znači jer dahaš mu, evo, znači sve svoje, et. Oh, can you touch me, ja te ne toucham, da boli kako zaravim, hajde touch ga ti ako spraje, sad ti izgort meni. Sad ti po crnko na moru, eto, ja tebe care, bili odavde, sad će ono spust iz neba. I će me prepast, ali ne dam se prepast, bližu za zgradi. Eto vidite ljudi. Pobjedio sam, znači, šta reći. Ljudi, znači, ušli smo u zadnju minutu snimanja. Sutra dobijate epizodu Counter Strike Global Offensive, to jest CSGO. To bi za danas, to jest za večeras bilo to. Sad vidimo kakav ćeš daha ovdje doći, da li će to po danas
100 put biti taj mali Slenderman, hoće nije baš mali, tu ima 3 u sebi metra, konje to, znači onaj, obični je let. Hieroglife čovjek naučio. Jebote, hošef. Inače, ljudi imaju jednog druga, Edina, znači, on kao opsuje matir, znači, ne mogu su ništa ljudi, zato to jebe Mateja, znate, on ne zna izgovor tr. Uglavnom ljudi, to bilo to, volim vas puno i do sutra.